Sisi ni Centre de la Parole Lumière du Monde. Tuko katika kipindi ya jioni njema. Mimi jina langu ni Tsewana wa kila siku, mtangazaji Lebon Amani. Niko pia membre wa Centre de la Parole Lumière du Monde. Na kwa siku tuko na invité wetu, ne pia ni membre, atajieleza. Baba yangu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru tena Mungu ambaye ametupa neema na kibali ya kuwa mbele zake. Amen. Kwa majina naitwa Pasteur David Bashangwa. Mimi ni kiongozi wa kanisa Yesu Anaweza pale chini ya moske. Niko membre wa Centre de la Parole Lumière du Monde. Asante sana. Usikose kujiunga nasi kupitia Facebook, TikTok na YouTube. Andika tu Centre de la Parole Lumière du Monde. Usikose kukomante, kupartager na hata kulike. Na kwa siku ya leo tuko na pastor ni mchungaji wa kanisa, atakuwa pia na neno fupi ya kutuzungumuza juu ya usiku wa leo. Baba yangu karibu kutupatia neno ya jioni ya leo. Na kwa hiyo bila kuponda muda tutenda kujifunza teme ambayo nasema aina tatu ya imani. Aina tatu ya imani yetu ya leo iko. Biblia nasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura 1 na mstari wa kwanza. Biblia nasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Amen. Amen. Tuko tunajifunza juu ya aina tatu ya imani. Tunakuta kanisa inapoteza ladha na inapoteza nguvu kwa sababu ya upungufu wa imani. Unajua, hatutatembea na Mungu kwa liturji. Lazima tutembee na Mungu ambaye anafanya, kwa sababu watu ambao wanakuja kanisani wanahitaji kupata muujiza kutoka kwa Mungu. Amen. Wanahitaji kukutanana na nguvu za Mungu, kwa sababu kuvaa kwetu wala kuishi kwetu wala kukua gisi tulivyo hakutawashitua. Wanachokihitaji, wanahitaji kukutanana na nguvu za Mungu, kwa sababu watu walipopoteza nguvu za Mungu, ndio wakatafuta wafumu na wengine wakatafuta vitu vya kuwasaidia. Lakini kanisa ikijijua, ikijiamini na ikitambua nafasi yao, lazima Mungu wetu atajimanifeste mbele za watu. Amen. Leo tuko na teme ambayo tunataka kujifunza kuhusu aina tatu ya imani. Imani ya kwanza ambayo tutajifunza ni imani ya kuumba. Ukitaka kutembea na Mungu lazima uwe na roho ya kuleta kitu kenye hakikukua uona kifanya kikue. Amen. Kwa sababu gani nasema vile? Biblia inasema hivi: dunia ilikuwa utupu, hamkukua kitu. Ina maana kenye kilikuwa kinatawala dunia iliitwa giza. Oro kwenye giza iko, ina maana kupapasa papasa. Mtu anaweza kuishi, kuna batu bebanaishi, lakini bana maisha yenye inakaa ndani ya giza. Kila wanachokifanya hakuna matokeo. Wakipanga proje ni machozi, wakitarajia msaada vitu vimekataa. Ni kwa sababu biko mu maisha ya utupu. Ndio Biblia yangu inasema ya kwamba Mungu akasema nuru ikue. Ke kwanza kilitanguliwa, ya kwanza kulikuwa roho ya kujiamini. Amen. Horo, ukitaka kutembea na Mungu lazima kwanza ujiamini. Okay. Mungu hawezi kutembea na mtu asiyejiamini. Horo, imani ya kwanza ni mtu kwanza kujijua. Ndio. Ni kujiamini, mimi ni nani na nini
inanipasa nifanye kwa hii wakati. Ndio. Probleme inatutesa ni kwa sababu tunashindwa kutembea. Ndio. Na tunashindwa kufanya kitu kulingana na wakati yenye tuko ndani. Okay. Kongo inahitaji watu ambao wana imani ya kujiamini. Amen. Oro, mtu akikuwa na imani ya kujiamini hana woga. Ndio. Hana mashaka, anaamini kwamba kila ninachokisema lazima kitokee. Hakuna kwenye Biblia inasema twende kwa bishope fulani akiongea muujiza itatokea, lakini Mungu anasema ukikuwa na imani tu, ndio, lolote lazima litokee. Okay. Lazima lifanyike. Amen. Ninafunja watu wa Kristo penye wanazunguka kwenda kutafuta unabii. Ndio. Na wengine kwenda kwa fulani njo mwenyeko na macho ya kuona chini. Ndio. Kwenye miezi jue. Ninataka kukwambia ya kwamba kuna wakati mtu anaweza kuona lakini hawezi kuleta jibu. Ndio. Kama ingilikuwa wote ambao wanahangaika mu maombi panaendaka juu wapate majibu, kume kama badumbere sai ni benye miujiza. Ndio. Lakini kwa sababu Mungu alishakaweka sheria, na Biblia inasema hivi, mtu akikaa ndani ya neno langu na neno lake likikaa ndani mwangu, ombeni lolote kwa jina langu mutapata. Naambia mtu mmoja hapa kwa magharibi, kama unaomba, unakesha, unafunga, unafanya kila kitu, hakuna muujiza, ni kwa sababu ulikosa aina ya tatu ya imani, ambayo inaitwa imani ya kujiamini. Kwa sababu imani ya kujiamini inafungua kila milango na kila madirisha iliyofungwa, lazima Mungu atatokeza mlango wa muujiza. Amen. Kenye kinatumo na lalamika ni kwa sababu ya mashaka. Leo magharibi alo nakwambia, tosha mashaka mkila unachokiomba, ili upate kuishi muujiza wa Mungu na upate kuwa ushuhuda kwa watu wote. Mungu akubariki na bariki neno lake. Amen. Amen, amen. Basi tunafika mwisho wa kipindi yetu ya jioni njema. Tumebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu Pasteur David Bashwangwa. Usikose pia kujiunga nasi kupitia YouTube, TikTok, andika tu Centre de la Parole Lumière du Monde. Tutaonana tena siku ya kufuata. Shalom.